Boyha, saragadi amak kata gin uhira, inho am leka gin tiaroa. Menkan okaset khonak cet chong hej godoa, amin hiring got mete, amak katanya hiring got te, ar cabayin sanama. Cedin cike inge bain bucau nyam daria. Badain amem dulernya, menkan tin reco, jahai bangi dulerin kan, uni tening der idi got te, duler tin obhab len kan, met tak jot jot te, amak katanya uhira, arho am lagi monai raktinya. Boyha, una to am eskar do bang. Dunia ren sanam manmi ten ge itu do mena akada. Menkan una darha khon jahai berit heja kana, uni ge to sores manmi do. Uni ge to manmi lekan manmi tiara kana. Am ten jaha mena akada, adi dher ge mena akada. Menkan am bam tiar lekan jikete manmi lekam benaa. Hasa jayga tahe katem jikeya. Bam jas lekan holon do jiketem nyama. Tiar dari to am ten ho mena akada. Am ona daman te convert huyama. Boyha, jion khema parom re taka puisa renak do adi ge lakti mena akada. Menkan apo ora are to taka puisa to bang jo bahak kana. Una lagit te taka dare rohoy huyama. Una kata to jahayen ge. Inyin kuliet mea am do tis kon tiarem etohobet kana. Se am do chen ho lakti banu antama. Judi lakti banu antama tahle kan am do already latu hada kana. Ar am ho judi nit ho adi lekan lahaset calak renak target menak tama. Tahle kan amak japit kukmu bhagor me ar benget kukmu sari hocoy lagit purumutui me. Ar 3 ghadi kukmu bam sari hocoyet kan un dhabik tiar ka ge tahen me. Am ten kiriya atang me. Tiar ge huyuk tinya ar tiar te padawnya. Boyha, jahayak ge tahe kate ho bang huyuka, tiar huyuka. Marang regin mena kata am convert te lakti ama. Teheny amem kami kana, cedak boyha, am jaham kami kana, ona ma am bam nyama, ona botol te eta amem nyama. Tar mane dare do convert ok kan tama. Teheny jahai taka puisa dhon durit te perej akana, uniak ki taka puisa renak mesin menak taya. Banga boyha, mesin do banu antaya. Menkan uni unkana kami kata, jaha batal te mesin re chapa akan taka ayak orak te seter akana. Ar ona taka puisa ge ayak bhalai kami re lagat kate hese seket jion khema parom idieda. Anjom te to adi lekana am ceda, nyel te ho adi lekana am seraya. Menkan jion re judi ona bam apply nyel sera kate ced huyen tama ar anjom kate ho misegiya. Am ona practical bam apply lekhan kami do bang purunok tama ar kami bam kudo lekhan kude ho bangem nyama. Boyha, niya dunia re man sonman hono taka puisa rena mohot ge jasti akana. Ona te taka puisa to am dulerak me. Taka puisa tahen khan gota dunia nyela ar bang khan kuny roter gem tahena. Moner kata monere uku doha kate cen ho faida banu aboyha. Lelei sanait me khan lei me ar korao sanait me khan korao me. Jaha kami uyhera kata una am bam kami reho jaha dona ko kami giya. Undo unkua ona kami nyel tem lalha arem uyhera is inho men kate bain kami leda ar bangkhan inho latu hor gin benaw ko geya. Amak monere jaha ge menaan boyha amak kan geya. Amak banarti ho amak kan geya. Amak banar jaga ho amak kan geya. Dare tahere ge kami kudo me. Ar bangkhan je helo amak ti jaga bange kami dareya en helo do dare tahen te bam kami pura wakat as am te hosor nyurmia. Iñ do memen hor kenin boyha bugi badik do amge bicer me. Iñak huding macha motivation video amak laha calak gelok khotai. Iñak motivational speech amak jitkar ge target tai. Amem jitkar len khan iñak ho jitkar. Ma en khan boyha live re motivation do lakti kan geya. Am te huyen ar bang amak jiwi senggel te huyen. Amak taram dahar sagun kokma. Johar.